Tokom više od 6 decenija postojanja ovog takmičenja, Evropljani su se mnogo puta osmelili da urade nešto nesvakidašnje kako bi ih obožavaoci Eurovizije dobro upamtili. Iako je Conchita Wurst, muškarac u ženskoj odeći, izazvala kontroverze pojavivši se na pozornici prestižnog takmičenja, ona nije bila prva transrodna osoba na Euroviziji. Sharon Cohen, poznatija kao Dana International, predstavljala je na Euroviziji Izrael 1998. godine i odnela pobedu pesmom Diva. Sa nešto manje uspeha ona je na Euroviziji nastupila i 2011. godine. Ona je inače rođena kao muškarac, a žensku verziju sebe nazvala je po svojoj pokojnoj prijateljici Danielle. Učešće na Euroviziji oduvek je bio njen san, a nakon pobede je osvojila svetsku slavu i pažnju CNN-a, BBC-a i MTV-a. Krista Sigfrids, predstavnica Finske na Euroviziji 2013. godine, nije pobedila, ali su je obožavaoci ovog takmičenja dobro upamtili jer je tokom nastupa poljubila jednu plesačicu. S obzirom na to da je u Finskoj na snazi bila zabrana sklapanja istopolnih brakova, pevačica je odlučila da svoj bunt iskaže baš na ovakav način. Kako je Krista kasnije objasnila, učinila je to jer poljubac uživo nije mogao da podlegne cenzuri. To je zadalo glavobolje Evropskoj radiodifuznoj uniji, budući da se veliki broj konzervativnih gledalaca takmičenja pobunio. Davne 1957. godine nije bilo uobičajeno da se zvezde prepuštaju strastima na sceni. Zato je pravi skandal izbio kada su predstavnici Danske uživali u poljupcu koji je trajao čak 11 sekundi. Danis Birte Wilke i Gustav Winkler su na Euroviziji, koja je održana u zapadnoj Nemačkoj, izveli pesmu Skibet skal sele i nat, a potom se strastveno poljubili. Navodno su čekali znak iz backstage-a da treba da prestanu, a taj znak stigao je nakon 11 sekundi. Iako je mnogima prva asocijacija na Rumuniju grof Drakula, niko nije ni zamišljao da će vampiri poslužiti kao inspiracija stilistima pevaču po imenu Cezar, koji je predstavljao ovu zemlju 2013. Cezar je, između ostalog, stajao na tkanini koja je simbolisala reku krvi, a oko njega su igrale blede plesačice. Njegova pesma bila je obična ljubavna balada, a on je pokušao da privuče pažnju koristeći negativan deo imidža svoje zemlje, zbog čega se dugo pričalo o ovom nastupu. Ivan, predstavnik Belorusije na Euroviziji 2016. godine, najavljivao je da će nastupiti nag, a mnogi nisu verovali da će mu tako nešto biti dopušteno. Od skandala koji je izazvao prvi poljubac na ovom takmičenju prošlo je mnogo godina. Vuk na sceni nije bio pravi, ali je Ivanovo telo bez odeće zaista prikazano da bi, kako je objasnio, na pravi način dočarao pesmu koja govori o slobodi.